Goeienaand, good evening, hello. Came up as a surprise, baie goeienaand vir almal wat hier is, Mulweni, salam, namaste en hartlike goeienaand. Ek weet nou nie of daar baie mense is wat op lyn is vanaand nie. Ek dink almal ly aan dieselfde skok as wat ek nou net gesit en kyk het op TV. I don't know if there will be many people tonight. If they are, very good evening. I would love it if you could show hello and if you could like this and forward it so that we can get as many people on this Facebook unannounced live on my comment of what I have just listened to for the past 2 hours. Ek hoop daar's baie mense wat daarom nou sal opkom. Ek gee 'n bietjie tyd, so 2 minute. Ek weet dit is nie aan enige iemand gesê nie, maar ek het nou met Jacques gepraat, ons SG, en gesê ek gaan nou live kom. Want as ek nie nou kom praat met iemand nie, dan sal ek nou seker maar vanaand sadiglik op my eie strou kry. En ek deel liewerste die gemors, die snippets van nonsens met julle Suid-Afrikaners, as wat ek hierso sit in my bonsai boom droog praat. I hope there's a lot of people that will come on this live. I decided to come on immediately after this circus, and I will unpack why. I don't just say something, I study it, I look at it and I interpret it. So I'm going to tell you my perspective. It is not yours, it is mine. It might also not be the perspective of my political party, but I can assure as hell tell you that many in this UIM will now sit there and agree. If you don't agree, this is not your place. Thank you very much and move on. Maar laat ek gou my sê. I have just sat through an absolute farce. I sat there waiting and hoping that this thing will be sorted out, dat hierdie ding soos 'n pitsweer uitgedruk en uitgewurg gaan word, sodat ons hierdie ding op die tafel kan sit, sodat die wêreld kan sien. Daar's baie mense wat nou baie goed verwag het, en die feit dat Ernie Els en Johan Rupert en Retief Goosen daar is, dat daar ten minste iemand gaan opstaan en alles wat Trump op 'n skerm wys, op foto's wys, op uitgedrukte papier wys, dat iemand dit sou beamoen. I really thought that someone would get up, that someone would say to that gibbering, smirking, cupcake Ramaphosa who sat there and smiled while people saw the crosses of physical death, of pages on pages of printed out slaughter, that someone would concur, dat wragtig iemand sou opstaan en sê, meneer Ramaphosa, ons is hierso om met jou te kom praat oor jou karre, en om kak en goed met jou te kom verruil, soos in 'n ou Afrika ruspot, waar ons op 'n markie staan en appels en wortels met mekaar hier kom sit en smee nie. Ons is hier om vir jou te kom sê, wat in ons land aangaan. Now, if you want my take on it, Cyril Ramaphosa, in the first place, you were late. Mariatos. But we are used to that. You've been late at every family meeting, en jy was seker ook laat op jou geboorte. Because to become a person so glorified in timing, that you will sit there to the host and be late is unforgiving.
I don't care what your problems were. Jy het seker 'n das gesoek. So kom ek ontpak nou die goed vir julle. Nommer 1, jy's laat. You were late. What kind of image is that? Number 2, you took everybody with, and if you could take a couple of pot plants with, you would have put them in seats as well. You needed people. Yes, you. You, Cyril, you coward. You needed to take businessmen, people that made their millions out of golf, non-politicians to come and back you up. That's what you did. That's what jy gedoen het. Jy het maatjies gesoek, want jy het geweet ons gaan jou moer by eerste pauze by die cricketnette. That's what jy gedoen het. Now let me quickly tell you, you and the bunch of people that sat on those couches, you were an embarrassment. And let me tell you, the biggest sign of embarrassment, you can maar go dissect it, jy kan maar nou gaan kyk, die grootste klap in jou gesig, is dat J.D. Vance, die minister van verdediging wat daar gesit het van Amerika, en Elon Musk, dat hulle nie met jou gepraat het nie. They didn't even engage you. They didn't even recognize you in a discussion. Jy gaan dit nie eers agterkom dat jy nou net 'n lelike klap gegee is van mense wat eintlik vir jou sê ons disrespekteer jou. Now let me unpack it because I'm fair. Number 1. You deny mass murder. You didn't say one thing to address the fact about Iran. You dodged the ICJ, luckily, because Trump didn't want to even talk to you about it. He said, we'll wait for the outcome. Julle minister gaan sê dat julle absoluut vrede gemaak het by Nampo. Julle het kak gemaak by Nampo. So ek weet nie waar hierdie ding kom, dat julle vrede gemaak het met die boere in Nampo nie. Die rede hoekom daar nie kak gemaak is in Nampo nie, is seker omdat die Afrikaner meer respek en maniere geleer is deur ons maas, en partymal is ek dit donder, dat ons maas ons so goed maniere geleer het. Want as daar nie maniere was by Nampo nie, het hulle julle gedonder. My opinie. En daar vra Donald Trump. Donald Trump asks you on global television. And you bloody dodged it. He asked you why is Julius Malema not arrested for getting up in parliament and in public and calling for the murder, the killing of a specific race, a specific industry. And you couldn't answer. Do you know what you did? You gave it to John Steenhuisen. Jou slapgat nar. You couldn't answer that directly because can I tell you why? You've done nothing to arrest that man. You allowed the courts in this country under your presidency to allow that song. It takes a 10-minute clip video after video of song after song of embarrassment, and then you say that Julius Malema is a small little movement. 'n klein beweging sê jy. And then Donald Trump says, well, it doesn't look like that to me. It looks that when you were singing to kill the people, to kill a farmer, to kill the boer, there was 100,000 people in that stadium. Mr. Trump, you are correct. They might be a small party in parliament, but their horrific instruction is wide. Not once did you answer the question about genocide. Ek het gewag. Not you, not your pathetic people that came with you. Not one of them tried to correct Trump. You didn't dare. I saw this. You had to spend a half of that time in the White House and have businessmen bail you out.
I am sorry if I'm wrong. Tell me. Suid-Afrika, as ek vanaand hier verkeer is, ek is hier, ek het nou my gat hier neergeplak, ek is nou hier. Sê my, as ek hierdie ding verkeerd lees, dan kom sê hulle, julle soek jobs. Isibenza, ufunaisebenza, julle soek jobs. You admit that you've got 43% people that are jobless. Did you tell him why? Het jy hom gesê, hoekom? Jou leigat. Did you tell Donald Trump why we have 43% joblessness in this country? You didn't tell him why. You didn't tell him that the African National Congress, in 30 years, depleted, destroyed the economy of this country. That's why you don't have jobs. Nou kos smeek jy soos 'n persoon wat lekloos staan as 'n 12-jarige laaitie en jy klop aan jou bure se deur vir 'n yskriem. Jy kom ons praat vanaand. Kom ons praat. Julle praat nie oor die goed wat ons wou gehad het, julle moet praat nie, weet jy hoekom? Julle skuldig. Julle wil nie openbaar met die mense praat nie, julle wil agter gaan sit en julle wil julle kaphare gaan praat en julle kos vreet en hulle projects en hulle mooi praatjies. Die feit dat jy 2 keer donders wil Mandela, 2 keer Mandela uit sy graf gaan haal om jou uit te byl. Sies, you did. You had to refer to Mandela who taught you. Mandela taught you squat because you disgraced Mandela's name in this country. You didn't talk about the 143 laws, did you? No, nie daarby gekom nie, nee. You didn't get there. Hoekom nie? Wil jy al praat nie? You don't want to talk about the current laws in this country that are prejudiced. BEE. Now talk about BEE. Did you tell Trump that the reason why Elon Musk's and the reason why Rupert is begging Elon to put Starlink, do you know, did anybody have the guts and the balls to tell him why currently Starlink isn't in this country? Did you tell him? Because you wanted to take off his company for BE. Niks gehoor nie. Mense dat ek die verkeerde ding gaan kyk. Jak is moedig, man. Nee, ek is nie moedig nie. Ek is bedonderd. Want dit is 'n lieg. En die mense daar gaan sit onder my vlag. So no BE mentioned. No failure of the ANC building. Nothing. No declaration about why Starlink isn't here in the first place. En nou suig julle hierdie man se agterend om hom hier te kry sodat julle hom kan nice maak. But no mention about Starlink couldn't come here because you demanded of his company. Niks. No responsibility that we've got half of Africa sitting in South Africa. Nothing. But you beg. You beg for technology. You beg for drones, and you beg for Wi-Fi, and you beg for more security, but you don't say the reason why there is crime in this country. You don't tell Trump the reason why you're begging. You don't tell Trump the reason why we are in a absolute shit creek without a paddle. Julle moet maar verkoop vanaand. Julle moet maar verkoop vanaand. Julle kan my maar blok, julle kan my nou waai. Maar ek gaan nou met jou praat soos ek nou by 'n braaisou gesit het met Jan en Piet en Johan en al hierdie mense wat hulle baie mooi vertel het, sa gat. Ek is nie jou politikus met 'n das wat kom kak praat nie. As julle my blok en julle dink ek is nie wie ek is nie, dan wil julle my maar verskoon vanaand. Maar vanaand sal ek daai bil op my broer. Julle moet my maar nou afskryf. Ek voel vere, maar ek is nie feit nie. Ek het 'n God. En die God gaan die waarheid bring, maar ek is 'n waarheid. Moenie preets wees nie. Ek is nie vals nie. Want nie een persoon het vanaand vir Trump die waarheid vertel. Not one. Can I tell you who's the guy that was actually the only person
that I will give a massive piece of biltong and a nice Olaf Berg. The only person that I think stood up, don't get surprised now, Retief Goosen. Yeah. In my opinion, Retief Goosen is the only one that got up and said, my family's been attacked, it's dangerous on a farm, daar's kak en hare, ons kry nie water nie, hulle wil ons land wegvat. Retief het vir hom dit gesê. As jy my nie glo nie, gaan kyk. Waar was jy? Op watter live was jy? Al die ander het gat gekruip. All the rest of them were begging and bowling and asking the United States to help us, and they telling us that it's a bad economy, but they didn't tell us it's because of this ANC. Maar hulle gooi nou alles op Malema. Julle gooi alles op Malema. Rupert sê vir die afgelope 10 jaar as hy public nommer 1, maar die kak praat nie, man. Gaan kyk na die kruise. Go look at the people dead. You can advertise you are building this and you're building that while people in this country don't even have food on their table because of the ANC. And now, the NGU Gabal sits there and hulle praat net so 'n klomp tos. Is this what we are settling for South Africa? Is this it? Is this the best that we could send? Funkel en Koljander. Nou sit daai krank van 'n standbeeldboom langs die president en hier is our Minister of International Relations by piep nie uit die bos uit nie. Maar dis daai donor that took this country, irrespective of how you see it, irrespective of Palestine and Israel. I am not going to talk about that. I am talking about that doos, daai box, daai kommentaar plankie. Ja, ek was nie army. Ja, ek was nie weermag. Vanaand kry jy army-taal. Vanaand kry jy army-taal. Ek gaan maar reguit met jou praat, jy moet maar my afskryf, maar vanaand is ek skaam. Vanaand is ek te donder in die bliksem en moerig. Dit is my taal. Ek kan sê wat ek wil. Want hulle wil nie praat nie. They don't want to talk. They don't talk PE, they don't talk Iran, they don't talk about our reverse 140 laws, they don't talk about the crime that's just absolutely slaughtering us. All they say the whole time is, we've got a problem with crime and it's not just white people. That's not the bloody point. You let the crime go there, cupcake. Is jy? And now we're being told, but the police and the army and the blitzkrieg and the educational department and sekere mense wat donder wil kremataartbome plant, almal is nou besig om saam te kom. Regtig? Regtig? I don't see the massive meetings in this country where South Africa is getting together to unilaterally make farm murders a priority crime. Where is it? Forget about farm murders. Just talk about murder. You're playing with the word genocide. Put genocide aside. Let us all then agree. Koos wat 'n asempie. Let us then all agree there's mass murder in this country. There's mass murder. But you couldn't say a word. Now hoor my. Hoor my. If I had to go to Donald Trump and have a coffee, if I had the opportunity to get on an aeroplane, if I had the backing and the support to get there and to go sit there, dan moet julle my een ding hoor, nothing will stop me to get there. No one will stop me to walk into that state house and go see who I want to and go talk like I want to. Yes, again, the UIMF, we have no money. I have no money. That's the reason why we are not there. But if I, through the divine intervention of God, had the support to pay us, I would go talk like I'm talking right now to the top of that country. Hoor my. Ek is nie bang nie. En onthou, ek is jammer. Ek is nie Kali Kriel of Johan Ackerman of Dr. Gerber of Professor. Ek is Neil de Beer. Ek sal hom vat by daai agterend en skud, né? Dat die doeke uitpeel.
Ja, shots fired. Ek sien die een nou bel my nou, hy sê, Maneel, jy moet kalmeer, want môre 12 uur is jy in die operasietafel. Môre sny hulle my. Ja, hulle sny my môre. Hulle maak my oop môre. Dis die aand voordat hulle my oopsny, maar hoor my, voordat hulle my oopsny môre, kom praat ek God se waarheid met my mense, met my vriende, met my mense, my taal, met my Suid-Afrika. Hulle kan my môre kloof wat hulle wil, maar hoor my, God gaan my deurvat. Dis God wat my deur kanker vat. En dit is God wat die waarheid deur my mond sal laat praat. Nou, jy hoef my nie te like nie, jy hoef my nie te support nie, scroll aan. Kry jou eie foefies. Want die 400 donders wat julle parlement toe gestuur het, almal van hulle, nie een het balles nie, man. Kykie, hulle ruk die bloed uit my uit vandag. 12 uur sny hulle my môre, maar ek sit hier want ek is lief vir julle. Ek is lief vir my land. Maar nou moet ek daar sulke kak luister. Ons het hulle betaal om so toe te gaan. Ons het hulle geondersteun, ons het gebid, dat ten minste as Roeper daar is, as Els daar is, as Goosen daar is. Maar hoekom net hulle? Wat van Rob Hurshoff? Nie. Julle wil nie my daar hê nie, julle wil my nie in die parlement hê nie, julle wil my nie saam met julle hê nie, want julle weet ek gaan vir julle donder. Julle weet, ek het niks om te verloor nie. Julle weet, al wat ek oor het is 'n paar maande, 'n paar jaar onder God se wil, maar ek het niks om te verloor nie. Ek sal vir julle donder. Julle moet my toesluit, julle moet my doodmaak, soos julle probeer. Maar julle gaan een ding nooit uit my uitvat nie, en dit is dat die siel van my bloed, my DNA, loop in hierdie land. Ek het kinders. Hulle gaan nie julle pa vergeet nie. Net die Here Jesus Christus en ons God het seker gemaak, dat ek nie daar is vanaand in Washington nie. Want hoor my, ek sou kak maak. En ek weet jou, ek tel die telefoon op en dan bel ek 'n paar van my uitstoei patriotte. Daar's baie uitstoei manne in daai land as ek vir hulle sê, luister boys, ek het kakkie. Hulle sal hulle trekkers uit Louisiana uitry om na my toe te kom. Ek sal nie alleen staan in daai land nie. I will not walk alone. I've got more friends there that left and that joined and that came to America to make a life. Maar as ek hulle bel, dan trek hulle treie aan, my broer. I am absolutely, en jy's reg, Sonja Els, ek is obviously meer teleurgesteld. Ek het baie meer verwag. 30 minute, van wat? Van wat? You know, there's probably 100,000 people tonight that will pray that tomorrow I don't make it. But I want to give you a message. My God's light overstretches darkness. No weapon formed against me will prosper. And in the Bible it says 365 days, 365, ja, sommer 365 dae, maar daar's 365 keer sê daar in die Bybel, wees nie bevrees nie. Want ek is by jou. I want to tell South Africans I might be nobody. I want to tell South Africans I might be insignificant. But I want to tell South Africans tonight that this man, this boy, this son, I will die here for you. Can you say that about your people? Kan julle dit oor julle partye sê? Kyk hoe stem ons hulle in laas jaar. Look how we voted them in because we were afraid. Now you must be more afraid. Want ons het die wolwe ingesit. We put the wolves amongst us. And when we ask for leadership, when we ask for the truth, when we ask for the real facts, no matter if it costs you your job, your seat or your life, like it cost me, surely, South Africa, you must agree, they never delivered. Toe die skote klap, toe ritereer hulle, soos 'n klomp muisvarkhonde, wat geblaas word met 'n etterhaalgeweer. Toe daai skote kom,
toe sy bekke stil. Nou hier is 'n boodskap van my, nie namens julle nie. Want ek is nie alleen nie, ek weet ek is nie alleen nie. Uit al die mense wat my dreig, uit al die mense wat my noem 'n verraaier, uit almal, hoor gou vir my, dit is nie jou plek hier nie. Want ek is nie jou leier nie, ek is nie jou persoon in die brein pak nie, ek wil nie wees nie, ek wil net 'n diensknegt wees. God sal vir ons 'n leier gee, maar terwyl God nie 'n leier het vir ons nie, is God die leier. Is dit reg so met julle? Is dit reg dat my president God is? Is dit okay met julle? Is it okay if I declare God my president? Thank you. Because God doesn't put his face on a placard. He is the Almighty. And let me quickly tell you, the people that went overseas to represent a country that kneels in front of the Almighty, that today you are Judas. You Judas. You are. Judas. Erger as Judas. Julle het my 3 keer ontken. You denied us. You denied knowing the atrocities in this country. And you blame it on crime. Dit is soos om vir 'n vis te verduidelik dat die seewater sout is. So gewoond is julle wat daar bo sit, dat ons mense elke dag en elke aand gemoor word. En nou as ek praat, when I talk about people, I'm talking about every South African, I'm not just talking about white people. Every South African is getting the potential of murder. But you go there with your begging bowl because you know you've lost the fight against crime. You shut down Denel. Wait. You probably don't even know who is Denel. You probably don't even know who's Armscor. Jy het seker nie 'n bloody idee, kapkyk, wie Krygkor is nie. Let me tell you who was Denel. And people can comment here if you want to. Denel was one of the most powerful arms creators and designers in the world. Denel, a South African company. Denel was one of the most advanced countries in the world that actually created night vision, nagsig. You didn't know that. Denel created one of the most far-reaching firing cannons called the G5. And then had the audacity to take that G5 cannon and put it on a mobile called a Ratel. En toe maak hulle G6, sit hulle 90 mm kanon op 'n Ratel. 'n G6 op 'n trailer. Hy dink kon lugbas skiet 55 km. Denel made some of the most unbelievable armament trucks in the world. Die Noddy karretjie, die Ratel, die Buffel, die Valkyrie. And you shut it down. Yes, you did. Jacob Zuma and his hyenas killed Denel. A company that was one of the most futuristic, dynamic creators of modern technology and weapon, nou wil jy gaan gat kruip by Amerika. If you did not allow Denel to collapse, we would have built you in our country the best of the best drones. You don't need to go foreign. We had the capability here. Now give me enough money, give me enough time, I'll bring all the old guys back, and we'll blow your mind. Nee, reg, ons sal jou koppie laat ontplof. Maar jy gaan sit in Amerika en smeek vir Trump vir drones. Jy lekkie ken van Elon Musk, soos 'n klein babatjie wat nou pons op sy mamma se titie vermelk.
Maar wat jy vergeet het is, Musk was al hier. Toe het jy vir hom gesê, geef my geld, geef vir my swart, geef my BEE. Julle sing nou 'n ander dientjie, né? Hoor gou vir my, as julle vir Elon Musk 'n spesiale dispensasie gee, dat sy maatskappy nie hoef te hoor aan BEE nie, dan hoor gou vir my, gaan ek vir elke boer, elke Afrikaner, elke blanke besigheid, wat op hierdie oomblik geforseer is, om na BEE te luister, dan vat ek julle hof toe. Jacques, as jy daar, Boeta, as jy daar, SG, dan vat ons julle regsgeleerdes, dan vat ons hulle hof toe. Because what goes for one, goes for all. Dis reg, Mike. The movable target helmet that was used and is used currently in America was used in our own Rooivalk first. We designed it. Met ander woorde, waar jy kyk, skiet hy. Denel. Rooivalk. Denel. You see, South Africa, maybe I'm wrong. Miskien is ek verkeerd. Black, white, colored Indian in this country must think tonight is the saddest night because no one fought for you. No one fought for you. No one. All the parties that you gave millions and millions to, what did they do to you tonight? What did they help you tonight? But when we as the UIM stood, when I drove 18,000 kilometers across this country to beg you, to ask you, even if it's just me, even if it's just two of us, put us in parliament because I have a loud voice, we were denied. We were told you can't go into parliament. We were 6,000 votes short of having my voice, your support, and God's will with me. We couldn't get in. Can I ask South Africa, how do you feel today? Hoe praat die mense dan nou namens julle vanaand? Waar was hulle? Sê gou? Daar was doodse stilte. And you know what was the biggest joke? When Cyril Ramaphosa said, we didn't come here to talk just about that. We came here to ask for investment and trade. Jy het dan toe gegaan om nog geld te bedel, sodat jy nog geld kan steel. En toe Trump hierdie dinge wou aanspreek, die massamoord, die kruise, die gesing van 'n moordlied, toe sit 'n grinnik jy. Jy daar gesit met jou groot tandende glimlag. En hierdie week sal nog boere, nog Suid-Afrikaners voor Vrydag vermoor word. Maar jy sit en lag. You sat there like a quivering hyena that just licked up blood from a carcass. That's how you look like. I won't forget tonight. I, Neil de Beer, will not forget tonight. Jy sien Suid-Afrika is vergewe te gou. Jy sien ons het maniere. Hallo oom. Hallo tannie. Ons haal ons hoed af as ons met iemand praat, ons staan op as 'n vrou inkom, ons sê dankie en ons sê asseblief. Die tyd stap nader, TikTok, nie die ding op sosiale media nie, maar die tyd in die glasuur staan nader, waar die hoop van 'n klomp gedra gaan word deur 'n min en gaan beklei word vir die meerderheid. Daar gaan 'n tyd kom waar die howe nie meer na ons wil luister nie, waar die parlementêre gedrog uitmekaar uitval en waar die politieke partye wat al 30 jaar betaal word deur jou, waar hulle stil gemaak gaan word, want hulle gaan uit leuns uitloop. Dan gaan 'n tyd kom wat jy gaan stap
waar droogte, toegesluite hekke en afgebrande plaashuise gaan pronk, soos net 'n mooi lelie kan pronk na winter. Daar gaan 'n tyd kom waar die mense mekaar gaan moor, nie meer vir grond nie, maar vir 'n blikkie kos. Daar gaan 'n tyd kom wat 'n volk gaan opstaan en sê, dat die maniere wat vir ons geleer is deur tyd en milieu, dat die IQ wat ons opgetel het as 'n groep in 'n skool, waar 'n taal wat gepraat al word vir meer as 100 jaar, waar ons op hierdie oomblik gaan sê, nee, nie meer nie. Daar gaan 'n tyd kom wanneer ons gaan opruk en stap na daai parlement toe, nie as 100 nie, nie as 200 nie, nie as 1000 nie, maar as 100,000 mense gaan ons stap na parlement toe en ons gaan vir daai 400 wat daar sit, gaan ons vir hulle sê, julle kom nou buitentoe en julle kom staan hier, want ons is julle baas. Ons besit julle. Ons is die mense wat hierdie land besit. Wat die donder maak julle? Daar gaan 'n tyd kom. Daar gaan 'n tyd kom. There will come a time in this country when talk is talk and talk is enough. Daar gaan 'n tyd kom. En die tyd gaan kom nie as wit en boer en Afrikaner opstaan nie, daar gaan 'n tyd kom as Zulu en boer en Pedi en Tswana, Bafokeng, Griqua, Khoi en San, as ons donders wil besluit om mekaar te diferensieer, dan gaan 'n tyd kom waar ons gaan sien dat ons is Suid-Afrikaners, dat kleur ons nie gaan stop nie, en daai dag, Suid-Afrika, net daai dag, gaan ons land terugvat. Gaan ons na die balletboks toe kan gaan. Gaan ons kan staan as een en hierdie mense uitstem, eens en vir altyd. Maar ek dink daar's baie van ons wat 'n slapgat is. Daar's baie van ons wat mekaar in die rug steek. Daar's nie eens 'n Afrikaanse leier nie. Daar is nie. Sê vir my, wie is dit? Sit hom hier. Kom, ek daag jou nou. Sit vir my op hierdie Facebook, die demokratiese, verkose, blanke Afrikaner president, wat deur die volk verkies is. Waar is hy? Waar is hy? Waar is hy? Kom ons praat reguit. Die rede hoekom die Afrikaner in hierdie land in sy moer is omdat ons nie 'n leier het nie, is omdat ons nie iemand met ballas het nie, is omdat ons nie iemand het wat meer wil beklei vir sy mense en vir sy land as vir sy sak nie. Dis hoekom. Hoor die beer vanaand. Ek is nie jou leier nie. Ek is nie gevra vir jou stem nie. Ek verdien nie jou stem nie. Daar's beter as ek. Maar wragtig Suid-Afrika. Ons kan nie om een tafel sit en besluit dat hierdie man moet opstaan en ons verdedig nie. Ons kan nie eers dit doen nie. And that goes for the same of the people that are currently standing and calling themselves the First Nation. Vat julle pak ook vanaand. Vat julle pak. Dis omdat julle mekaar in die rug steek en dat almal nou 'n bloody chief wil wees, en dit is hoekom julle die werklike, eintlike eienaars is van grond, nie grond het nie. Vat julle pak. En as jy nie hou waarvan ek sê, nie skraal aan, man. Ek sal jou 'n guns doen. Ek het nou 'n nuwe knoppie gekry. Dit is genoem blok. Ek blok jou in jou moer in. Ek het foute gemaak. Neil de Beer het foute gemaak. Ek het verskriklike besluite geneem in my lewe. Ek is jammer.
5 jaar vra ek al dat ek moet vergewe word, omdat ek my eie kop het, omdat ek gesien het, dat baie van die goed wat ek gedoen het is verkeerd. Hoeveel keer moet ek nog sê ek is jammer? Hoeveel keer moet jy nog vir my sê ek is 'n verraaier en ek is 'n dit en ek is 'n... Julle wag. Ek gaan nie weggaan nie. Ek sit hier in my flat alleen. Môre word ek weer gekerf. Maar hoor my, ek gaan opstaan. Hoor my. Want God gaan my genees. En dan moet jy mooi vir my hoor, volgende week maandag as ek uit daai sny uitkom, dan kak julle. Dan gaan ek hulle weer aanvat, dan gaan ek die ANC pak gee. Al sit ek met steke, maar hoor my, ek gaan opstaan. Ek gaan opstaan, dan staan ek op soos Lazarus. Maar vir daai wat wil hoor, vir daai wat in my glo, kom saam met my. Wit en swart, kom saam met my. Want die mense wat julle gevolg het, die mense wat julle beloof het, die mense wat julle ingestem het julle verraai. Hoor julle my? Julle sê, ek het julle verraai, ek het gekniel, ek het my lewe vir God gegee, ek het gesê, ek gaan nie weer nie, ek gaan hulle aanvat, maar julle vergewe nie my nie. Julle hoef my nie te vergewe nie, want God my genade gegee. Jy's reg. Jy's bly reg. En ek gaan dit vanaand sê. Want ek sal lewe en ek sal sterwe vir jou Suid-Afrika. My tyd kom. Maar hoor na hierdie mal wit Afrikaner wat beklei het dat almal in hierdie land 'n plekkie kon hê. Hoor gou vir hierdie mal mens. My hare is weg. Ek het nie meer hare nie, kiem het hom gevat. Maar ek het nog hare hier, ek het nog hare daar. Hoor my hare is nie alles weg nie, hierdie leeu kan brul. Ek sal aanhou brul, al sit hulle my onder. Ek kom terug, want die kat kom weer. Vir daai mense wat hier is vanaand, gaan praat met jou mense. Go talk to your friends. Go talk to your family. Go talk to the people at work and tell them that the light is here. That there is an entity, that there are people that never surrendered. There were people that left parliamentary seats, that left votes, that walked out because we kept our word that we would not sit with the ANC. We left. Did you forget us? Ja, die UIM het die grootste prys betaal in hierdie land. Julle sal eendag my storie lees in my boek. Julle sal die waarheid hoor, hoe ons uit sitplekke en uit poste uitgegooi is, want ons het ons woord gegee dat sodra die ANC in bewind kom, ons nie om die tafel sou sit nie. Ons het die prys betaal. Wil ek parlement toe gaan? Ja. Wou ek enigiets doen om te gaan? Ja. Sou ek hierdie parlement wou ingaan om my lewe volmaak te maak? Ja. Sou ek oorstap na 'n ander party om net in die parlement te kom om hierdie mense te moer? Ja. Was daar gesprekke? Ja. Maar was daar 'n punt waar die Here, die lig, na my toe gekom het en gesê het, jy stap 'n lang pad al. Jy stap al hard. Jy het mense wat langs jou staan. Jy het mense wat in jou glo, jy het mense wat jou liefhet. Jy het mense wat vir jou bid. En daai mense het jou nooit gelos nie. Die ding met 'n verkeerde besluit. As jy kan daai besluit regmaak.
You see, it doesn't all go about money. It doesn't all go about position. And maybe it doesn't go at all about you. Maybe it's about God's will, your family, and the country that you love. Miskien is Neil de Beer nie hierso vir die publiek nie. Miskien is Neil de Beer nie gemaak om in die parlement eendag te wees nie. Miskien is Neil de Beer nie daar om die mag te hê en om eendag in my boek te skryf dat ek was 'n parlementariër nie. Want miskien is my tyd te min. Want miskien is hierdie pad wat ek begin het, saam met baie mense, saam met Jacques, Marliesay, Julian, Steve Spencer, Roxy, Phil, soveel name wat ek vergeet, ek is jammer. Miskien is dit waar ek moet wees. Miskien moet ek op die grond bly, stof eet, elke keer uitkom uit die dood, en nog steeds loyaal wees vir julle wat nie 'n stem het nie. Miskien is dit my toekoms. But what I know, as I sit here and speak to you, is that this country is worth fighting for. This country is worth giving it everything. To those that went overseas, to those H2A farmers, to everybody that left the country, here's a huge message. You are not cowards. You are actually brave. You are braver than me. So hear me well. Go do what you need to go do. But every night know that we pray for you. Know that millions of South Africans love you. And that we don't call you cowards. We call you neighbor. One day, if we fight, if we go and change this government, who knows? It won't be a foreigner welcoming you to foreign soil, but it will be all of us coming to welcome you home. Until then, while you are there, pray for us. Terwyl julle daar is en stof eet en weg is van ons, bid vir ons. Want ons gaan julle nie vergeet nie. Julle is nie alleen nie. To those that are in South Africa, please go think about tonight. Maybe take a couple of my words that you agree with and send that to the world. Die ding met die jakkals is nadat die jakkals lekker vry rondgehardloop het op die Kalahari sand. Daai jakkals moet terug huis toe kom. Daai jakkals moet terug huis toe kom. I just said in Afrikaans, the thing with a jackal is it can run around outside freely. It can go sit on the outside skirts of the Kalahari and it can whistle and woo. And all the animals will look at the jackal and go, wow. But when it's done with its woo and it's gone with its scratching in the sand, it's got to come back to its home, where people know who's the jackal and who's the lion. Ek voel eintlik nou moerse beter. Jammer ek het nou hierdie kots, hierdie gesaanik, hierdie trane op julle gegooi.
maar ek voel nou baie beter. I am so happy that I could share this, the tears, my frustration, paar vloekwoordjies, ek is jammer, dit maar uit en sê, dit was 'n glipsie, en jy kan nie sê, is omdat ek dronk was nie, want ek kan nie alkohol drink nie. Kom ons blameer dit op die chemo. Ons weet wat die waarheid is. We know the truth. And you are very right. The truth shall set you free. One day is one day when we will be proudly South African again. Eendag is eendag waar ons weer trots Suid-Afrikaans sal wees. Ek gaan julle nie los nie. En terwyl hy my nog kans gee vir 'n paar maande, miskien 'n paar jaar, het ek julle my woord gegee, ek gaan julle nie los nie. Mag ek 'n gebed uitgee? Oor hierdie land. Mag ek vra dat in ons gebed, dat ons Vader sy hand van ongelooflike waarheid en lig sal laat skyn oor ons. Mag ek die Here vra, dat al is ons 'n paar en al is ons min, dat hy ons ongelooflik sal sien. May I ask our Heavenly Father to bless our country, to let rain pour and water flow where it is dry, that tonight He will shield us from evil, that our Heavenly Father will rest well with His hands over our children, be it in the middle of Calvinia, die verrykende Honneklip Baai, daar in Gansbaai, Welkom, Bloemfontein, Vrystaat of Port Elizabeth, Johannesburg of Pretoria, waar ook al ons kinders en ons maas is, dat hy sy hand asseblief vanaand oor hulle moet hê. We ask our God for peace, but more than that, we ask our God for leadership. Ons vra ons God vir leiers, dat die valse profete sal uitgewys word, en dat hy weer ons nasie sal verenig. Here, ons weet, in u Bybel staan daar, dat net as daar eenheid is, sal u seën wense gee. You say in your Bible, which I am a follower, that only when there is unity, can there be blessing. God, we are a divided country. We are a divided nation. Will you bring the spirit of unity to no matter the race, no matter the religion, no matter the creed, the culture, the language, or the history, but that you unite us as South Africans. Hierdie gebed dra ek aan my groot God toe, want daar is net een leier, daar is net een konstitusie, en daar is net een waarheid, en dis ons God. I will serve my God, this house of mine, and all that I touch, until the last day of my life. Thank you very much for the messages of well wishes for tomorrow. Dit is daarom nou nie 'n groot operasie nie. Hulle sny my tussen die nek en die bors net oop. Hulle sit 'n ding in hierso. They call it a pot, wat direk van buite binne gaan in my aar, sodat as hulle elke keer nou vir die volgende 3 maande chemo doen, hulle nie 'n naald in my arm hoef te sit. Hulle kan dit net daarin sit so. So I'm having a pot placed in my chest, between the neck and the chest. It is a operation that many people that have cancer has had,
It is seen as a minor operation, but whenever they operate, we need God's hand. So don't worry. I will go in with your prayer. I think it's at 12 tomorrow, 12 o'clock of the afternoon I'm going in. And I know that I'm not alone. Friday, the next day, I've got my chemo again. And then I've got the weekend to recoup because next week, I think Monday, Tuesday, I'm coming up to Joburg to meet with my brother, Doc, and to come do a television interview, which I'm very honored. I can't tell you now what it is. It's a surprise, but I'll tell you when we're there. Then I fly back, and I've got 3 days of City Council of Cape Town. And you tell me, while I've got stage 4 cancer, while I'm being operated tomorrow, get chemo on Friday, how can I work? How can I push on? How can I get out of bed? I'll tell you why. God and you. God en jy. Dis die enigste rede hoekom ek nog opstaan en lewe. En my kleinkinders moet wel nou sê, en oupa se kind. Oupa se kind Aiden. Granddad's little boy. My blou oogkind. Oupa gaan fight vir jou. Sien julle vanaand, ek gaan nou 'n bietjie rus. Dis nou Jacques se skuld. Dis nou ons SG se skuld dat ek nou hier kom galbraak het. Vra verskoning, maar moer. Partymal moet ons maar sê wat ons moet sê. Lekker aand vanaand, laat die social media gons, laat dit babbel. Stuur hierdie ding wyd, sodat ons die waarheid daaruit kan kry. Love you. Baie lief vir julle. Praat met julle môre in die hospitaal. Koeksustermelk tert en 'n hertsoggie. Plaksem, dis lekker. Love julle.